Assalamualaikum. Hari ni kita orang semua akan main satu game, satu challenge, iaitu We Listen, We Don't Judge. So cara permainannya, kita akan mengeluarkan satu statement and orang lain tak boleh judge apa yang kita cakap. Okay, so let's get started. We Listen, We Don't Judge. Saya pernah sukakan dua orang dalam satu masa. Orang lelaki. We listen, we don't judge. Saya pernah bawa kereta dengan harapan nak langgar mak rempit. We listen, we don't judge. Rumah saya tak ada line internet, tapi kalau member ajak IML, saya akan keluar cari line untuk main. We listen, we don't judge. Saya pernah tak mandi dalam masa 2 hari. We listen, we don't judge. Saya pernah jadi perempuan gila letak GPS dekat kereta ad saya. Oh my god. Kita apa Nina? Go. We listen, we don't judge. Saya suka berkawan, tapi saya tak suka reply mesej kawan. We listen and we don't judge. Kalau dengan saya kan, kalau cakap mestilah saya rasa saya je yang betul, orang lain salah. Okay, nampak je guys, itu saja game kita untuk kali ini. Kita jumpa di next. Ada lagi? Jangan lupa untuk komen apa we listen, we don't judge anda semua. Okay, bye. Assalamualaikum.